Amaze mentioning akaboro. Akaboro. Banza mamaza wasi. Microphone siriyo. Banza mamaza. Urabyemerewe amamaza kinywaji. Okay. Hanyuma wasiri ikipe yawe Rayon Sport imaze gutsinda Kiyovu Sport ibitego 2-0. Ikipe yawe uburyo wabonye yakinyemo uburyo yarushiye muri Kiyovu Sport wabisobanura gute? Abareyo ikigero kimwe turababaye cyane. Babajwe n'iki? Kubera ko aho twe twagejeje ubushize muri Fazare ntago ariho tubashije kugeza. Twe twarayitsinze 4. Prediction byari 6 bundi. Turababaye rero ariko inkuru inejeje irimo nuko Asmani yatsinze. Niyo nkuru nziza ya mbere irimo. Niyo mpamvu dukwiye kwishimamo gake. Asmani yatsinze tunabonye amanota 3 dufunguye championnat dutsinda. 2-0 rero. Kiyovu Sport ntago ni ikipe iri kwiyubaka neza, imeze neza, iri mu murongo mwiza, ariko nanone Rayon Sport iri ku rundi rwego. Niyo mpamvu uyu mwaka w'imikino twatangiranye gahunda ivuga ngo 11 n'abazungu. Iyo turi kuvuga ngo 11 n'abazungu ntago ari speech gusa, ahubwo niyo migirire nyine ya 11. Wowe ushobora kubona Rayon Sport ukabona hari nk'iminota ya Tamfor ya Kiyovu, ukabona yagize 20 myiza, 25 myiza, ariko hari ikintu kimwe kidahinduka. Hari mentality idashobora guhinduka kuri Rayon Sport. Umupira w'amaguru mu Rwanda muri uyu mwaka w'imikino ufite igisobanuro kimwe kigira kiti andi makipe yose arakina ayari gukina na Rayon Sport ariko bikarangira Rayon Sport itsinze. Hari iminota nabonye Kiyovu Sport yakinnye neza, by the way banakoze akazi keza cyane. Ndimo ndavuga abayobozi bayo muri iyi periode ntoya cyane bubatse Kiyovu Sport nziza, ariko ntago ari nziza kuri level ya Rayon Sport. Ni nziza ariko Rayon Sport yari avance, iri avance iri imbere ho gato. Kandi muzirikane ko twakinaga iyi match imibare yacu iri kuri match yo kuwa gatandatu. Turi kuri gahunda yo kudatakaza umukinnyi, kuko ushobora gukina iyi match ugatangaho byose ufite ariko ugatakaza equipe player mu gihe uri kwitegura mu rugango. Urugero twabonye nibura warushyira nko kwijanisha, nuvugango urugero abakinnyi ba Rayon Sport bitanzeho urarushyira nko kwijanisha 40%. Oya, kubera ko nka Bigirimana Bedisa akinye iminota ingahe kandi nabwo niyakinye wabonaga ko yireservaga. Arabizi ko Rayon Sport itanze amafaranga nkayo yamutanzeho ku mwaka umwe ntabwo itagetinga champion. There is something big we are aiming. Niba kuri match ya Kiyovu Sport buri muntu wari wese yakora ikinyuranyo. Niyo baza gushyiramo Messi yakora ikinyuranyo, Jesus yakora ikinyuranyo, buri muntu wese. Niyo mpamvu mwabonye muri defense y'ikipe ya Rayon Sport harimo abana bakiri bato benshi bakenye. Fabrice hakinnye Jesus, abona abana bafitarengeje imyaka 21. Nushiraho Rushema Chris aracyari muto, ni match yiwe ya mbere ya championnat yakinnye ikipe nkuru nka Rayon Sport afite 23. Nureba muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport harimo umukinnyi witwa Tambwe Gurwar afite imyaka 21 nawe. Nushira nyine urareba ukabibona ko ikipe ya Rayon Sport nta pressure twari turiho, kuko turabizi ko buri mukinnyi wese wajya mu kibuga muri aba 11 ku ikipe zikina hano muri championnat y'u Rwanda hatagira ugira ngo hari yo nsuzuguye, ariko buri kipe yose yahura n'ikipe ya Rayon Sport 11 umutoza yapanga. Tumeze neza kandi bakora. Hanyuma wasiri ndagira ngo ushake n'akazonereza umuntu bita Ndikumana Asmani. Abantu barimo baravuga bati Murera ntabwo ijya yiburira. Ndikumana Asmani akomeje gucimaka nyuma yo kwatsinza hat-trick umunsi. Asmani rero ntago muramubona buriya. Asmani ntago arazi kuko nk'iki cyumweru yatwatsaga gushya ku munsi wo kuwa 4 aratubwira ati ngiye gutangira championnat ariko hari ibintu ntarageza mu rugo. Abanza kugira abantu avugana nabo kuri telefone, abanza kugira abo yandikirana nabo. Urumva ko nk'imyitozo 5 yose y'icyumweru yiteguriye match ntabwo yigeze ayikora. Ntigeze ayikora yose yuzuye. Asmani rero ntago ari umukinnyi. Oya, Asmani ni abakinnyi. Mangahe wasiri. Niyo mpamvu ndimo ndabwira Kiyovu ngo bashatse bajya kuriga uko twakinishije abakinnyi barenga. Oya, Asmani ni itsinda ry'abakinnyi. Ubwo buriya Asmani ntago ari we wenyine. Asmani niwe murimo murabona ariko ari mu itsinda ry'abakinnyi. Asmani ni a free kick taker, uwo ni umukinnyi umwe. Uwo ni Asmani utera kufra. Hari Asmani utsindisha ikirenge. Ubwo no wakazi cy'iburyo. Uwo ni umwe, uwo nundi. Hakaza Asmani utsindisha ikirenge cy'ibumoso wa gatatu.
hakahita haza Asmani noneho utsindisha umutwe bane Rayon Sport mu kibuga yakinishije abakinnyi 14 ubwo cyo bifite uburenganzira bwo gutangira nijye gutanga ikirego muri Rwanda Premier League kubera ko Rayon Sport yakinishije abakinnyi barenga ni itsinda ry'abakinnyi iri ni itsinda ry'abakinnyi ariko ndagira ngo Wasiri ndagira ngo muri bwa bugene bwa ushaka kazina bereze umuntu bitandukuma ndikumana nyine just like that ni mushake mvuge ni muzajya mujya kumwandika mujye mwandika ngo Asman 4 ni Basmani bane kuko muri kumufobya uriya ntago ari Asman gusa ni 4 Asman c'est le 4 Asman ni abasmani bane utsindisha umutwe utsinda kufra utsindisha akaguru k'indyo n'akaguru k'ibumoso nabo bane hanyuma ariko ndagira ngo natubwire kuri mukeba wawe uyu munsi yasezerewe muri Sekava Kagame Cup ngeze hano mukanya muravuga ngo niyo mwapanga abakozi b'ikipe ya Rayon Sport ubu noneho batsinda APR ibyo bintu wabisubira gusezererwa nicyo kintu cyari kitezwe kubera ko hari igihe tubwira abantu rimwe na rimwe bakajya bagira ngo turi gutera urwenya sibyo iyo nicaye hano ndimo ndabaganiriza nibiba byiza bajye bashaka umukozi ku biro byabo uzajya wumva ibiganiro byakozwe na Wasiri kugira ngo bamenye uburyo ikipe yubakwa sibyo Rayon Sport ijya kubaka ikipe yakoze igishushanyo mbonera cy'abakinnyi 11 b'abazungu bagomba gusinya abakinnyi bakiza hari nk'umuntu wareba agatangwa akabona umukinnyi uz'umupira akakubwira ati kuri tambwe mwarahiye ariko uko iminsi irimo iragendiza tambwe n'itambwe uyu munsi yatanze assist match ya Vipers yatsinze igitego ndakumenyesha ko no kuri match ya Singida azatsinda ikindi gitego bikubwiye mbere amasaha 28 mbere so naricaye rero muri Mercato abantu ndabubwira ntariko murimo murashya twebwe turimo turagura abakinnyi bashaka gukina umupira mujye mutandukanye ibintu bibiri hari abakinnyi bafite intego zo gukina umupira w'amaguru ariko mu gihe wowe uzajya ku isoko ukagura abarimo barareka umupira w'amaguru nibiri ugomba kubona reka dusubire inyuma gato kugira ngo ikintu mucyumve neza reka dusubire inyuma gato ikipe ya Rayon Sport yagiye ku isoko izana umukinnyi witwa Asman ni umukinnyi w'imyaka 22 irimo iruzwa sibyo yagiye i Burayi ubuzima busa naho butakunze neza